Avdije, prvo je januara meseca, 2000, en вишуе протеж, пало Григоријанско рачуива. Ја пале дешептато диве, джума до улам. 1000 саранду дуто беш пали хиджа, ала хестре изунеја иншава, кавачера, то jest амари худба, котар кавачера вичините, почетко е музикакро хеме блудестро. Кавачера, котар посланико Шип алейхиселам. Шип алейхиселам хинетано е адеместро. Адеместро алейхиселам алейхиселам чало. Шип алейхиселам од ова назначини у преводу поклон, со значини ало поклон котар Аллах Джелешанов. Аллах Джелешанов винджа е адемесе алейхиселам винджане е чаве ешите са поклон. Со се винджаре, одоресе со сариенджа менджа познато, са дуј праляк едине, по почетку окабили, мохабили, па окабили поштинари, азгери, али овледа е мударджа петрале, а окабили не е кота буд побожно шао е адемесе, буд и не памо педадея, канда педаде сасу варанджа, и ке мударджане окабили, Tad Adem alejhiselam hine bud mazum, to jest hine bud tužno. Со нашал джајке шужечаве. Па о Аллах субхане ва таала одолесе о делалетар ешите алейхиселам са поклон, која ја шит у превод значи поклон. Курио шит постекет барило и баджа и не буд шукар роба ла хесро, а поред од ова су име шукар роба ла хесро о ине пенгамери. Пенгамери не. Пекана. Ако адема лек ставино прво пенгамери, са со чера маро пенгамер Мухамед салаллаху алейхи ва саллем пенгамери. Така да о шит ине дуито пенгамери. A kada mestru čavo hine ilo isto panno budbe da de ošiti alisa. Siklo je neko trapoda. Ligarđa je sapi to ekstra računa ando pe pala, ligare sapi, andi pe familija, ando sasovaranđa. Dok hine o ademi, alek islam živdo, ovdad nastavinjato opomini pe narodo kotar početko. Odre se su na hinere kotar averbiso, ano doa vakvito opomini olem, osim to boživinen Elahe. En najuče, hem decidempe so pobude ando šeitan lanotullah. Ošit pa omeriba pedadestro, ademestro, alejhiselam. Pe pralem to je spečaven liga žako pravo drugo, vladinja pravilno vladinja, sa ano skladu sa šerijatom, to jest ano skladu sa zakonom. Emanušen čiđatove dijek, ali o šeitan lanitullah, nikad načavi bez pretke, ovljeda pare, tečero s pretke. Ačav se ovljeda tečero bez pretke, ako dujto čoši, okabili, hemolestro potomstvo, so povute buline uzlošit, uzoleste, bule uzlošit, uzoleste manuša. Pošto okabili, hine pokretno, vikjasat volestro. Hine oho, to jest jazgeni, a i neme agresivno. Hine but paro karakteri. Rešini on teme kel, akija skupina, i džava pe narodoa do akola mangene, džava magate džava so poduro lendra. O Ademi alejhiselam, angeder olesro meriva, para namulo, ovdje čerđa,
Ешите псак pe чаенца, pe familia, pe narodova, Givce cerge tadine koveša, kučipa ine. Tadine on kučipa, znači koveša ine. Dok sapala kava ešite se ali islam reselo u pustvo kotar Allah subhanahu wa ta'ala sar je koto kotar šerijati te na mišinempe oko lenca kola olen meke. Te na mišinempe oko lenca kola olen meke. Ako mekano kabili pe narodova. I ne jasno znako šta je nekomo da te penžaripe, da li kjope ko so, jer tadine e kabilestre manusha. Olestre manusha o mushak ko kabili, olestre narod hine harita tule, alo džula hine bušuše. Dok ko šit hine kontra, ko šit o musha hine bušuše. Je zgodna betana, alo džula hine tule. O Ibris, lanetullah, tad kaljane Nikola, motovipe, koji je kliko i keterne manušestro, emđala kokovači, pučela ekovačeo, dali šaj o tolelo orestro učeniko, dali šaj, te si kao koriste čera odbutin, so kovači normalno le primini, i oke čežada gdje buteo te, to je spredka, šeitan estri, glisala je tovar, ovdje elem čerlek flauta. Ta prvo instrumenti koja čerđapi ne flauta. No, znam tačno sam rečini podova, da nas se izgledini, ajde prana čerđa surba. Kada čerđala i kislo abrijala je motovi, motođa sari nenže. Lelate bašario prolate i kotorlate pošmijeti kova zvuku, a on sad ko zvuku manušađita, nikada našunđe. Od ova hine početku emanušenja, te ligarne visokološni pa. Pala kao Iblis lanetullah, ne rate će rad ti korogoči, to je skva bugli, će rad ti korogoči, im baš lađao proleste, pa omanuša, sari neće li sari uzoleste, te šune nehem te diken. Pa pala kava šeitan lanetullah kjelek sastron ili leke kad ljate kolano sastron, ostalo normalno proizvodini zvukja. I kao dža zvuku i andoleste, pa pala kava červa truba, hemolantra isto. I kao dža zvuka, to je proizvodnija zvukja. Čedi sale sa omanuša, eka bilestre dikenova, oduševinena podoleja, hem razmislena sara kala manuša džele najengval, to jest a kalamanuša bud napreduje tane. Lelate cidel olen, odlaz zukja, lelate cidelin kota harije pa hari lelate cideli kota alahestro šerijati. Lelate mekeno šerijati i normalno lelate poviše poškar teđan, to boživine odlaz zukja, e šeitanestre vane tu lahja. Ako dujto pak čuši, dujto strano šit alih selam, pana nastavili te opomini pe manušen ko šuka, ente cidenjen ando lošni pa. Ko tarakava dika sar o šeitani si kave manušen, sar te čeren lošni pa. I flautam, odja flauta čerdi, dičilope lakre zvuko, satana bušužo, pa kada ljate bašari, pošmijeo manuša, ta, ko najenglav, so desili bi kjer tušneja muzika, normalno, ko najenglav, ledete mordini, celo lego trupite čeo, pa otakni pali muzika. Mrdinja su spenalo otakto u skladu, sad bašari, sad žalo ritam, olengo trupi ljate mordini. So dva sara menđana, alhamdulillah, radila li bi slava cidija minuta, potradova. Saređana je su načini muzika, tu normalno bistreja sare, a verki su nasetinjeti, niti osjeti gudi su etali ki muzika, te pratino ritam, sam bašarena, sočereno, šeitanjena, entulahijana.
Papa da le sine, agiare prelane ule o muzička instrumentia, agiare kroz muzike o šeitanovanim tulach olen kontrolišinja. So dan danas o šeitanovanim tulach kontrolišini, pogotovo sa emošem preko muzike. Samo dikeno bijava kedi, a dikeno šeitanja kedi na to baš reći srci dene emošem. Samo te zapaženi kovorentni kopri, saro o šeitanovanim tulach je ci dene sa emošem. Tad isto odredineno dive i rad, odive im i rad, kedaka oven žurke, kedaka čelen žurke, pa odredinje o savatone, to jest subota, to oven rad žurkak. Sad su dan danas sačuo dova vikend, to jest subota i nedelja tamo, tebe šalpi, to je žurke. Asta su dicao dova ligaripe, to je strajini, kada su vače džum abdija visate važine od dva. Odredinje, od jara, kedaka proizvodini pe akala melodije, kedaka čedem pe emte šunen, bukvalno hineren žurka. Palakava, disaven termen šaren ambišitova skupina, šitostre manušen, posetini o šeitan lanetulah, džava krolen. So čerđa bi su zanimljivo tad o šeitan lanetulah. Džalo krolende, čiđa razna smutnije vesvesana lende. Anđale džote, kada tamo pući balakesto šerijati, sad su čerđum, točkate, alak džidešano bi čalđajek šerijati, zakore šitese, urid, namekha te mešini poreso narodova koja bekare već, koja huriste, koja džirevce. Međutim, šeitan tula hotova ubednjane i rušinjava kestru zakori, o šerijat, emađara, on postepao gale te mišinempe, sarne te mišinempe. O manušako traveša šitostru narodu je kva prilika šunđej falta, da na kilo termo zolen, ali podur, i ovo šunđej falta od zvuku, lako se šužu, pa onda šinđej, žante pratireno, od ova zvuku, što šunje, počinjetane, pa ova terno manuš. Ova terno manuš šeitala i tola, kova sam mutržut, među ovo, pretvorisala na i terno šužočavo. Počinje poloneste, počinje na dva pravca, kuri ovo džava, sad dok na uliste andoveš. Sad dok nu hriste na noveš, nalete neki dolina, en tada ondi ki dolina ke dale, ondi ke akalen šuže džulen. Akale šuže džulen, di stave olendra mangle, samo te di ken soisi, so ovela te neko olende, di ke dural, odva su di ke olen, odva cidinja te hulen, en te džan te mišinempe. Te džan te mišinempe olenca, ako dova nahinelen namera tuhulen hem tečeren, to jest turčestvinen ano dova lošni pak. Dike on saro te sareki kupa, ilo mušaj džula. Dike na sareki kupa, ilo mušaj džula. Sar čelena, dike sar olengre džula hine bud šuže. Normalno sa čerđumi kabirestre narodo, odžuljao lestrene bušuže, pa on žele popaše uz volende, a kada veti sale, tad pak odžuljava nikena, a karen mušen, satana obana pošuže isto, pošuže gotaro lenge roman. Sempre se odžume kada lestrene muša, hine tule, a kada karine sale, hine šuže. A on nikena, satana kada šuže, pa je odžuljava tak po prvo, ko je to tanači, po prvi put lelete čeran taboraj. A solo taboraj, lelete nam istinempe, te šmikinempe, tu raven praveršeja, sarbi ondi čovjena so pošušak na okolenđe, emušenđe. A kavahine o jekto drumo, kuri, o šeitane dževo nakon džuli hem vačevđa,
olače te mešinempe. Ođulajemo mušale lete mešinempe prekao muzika. A sad vadičilo normalno. Ošeitalane tuvah čerđate izbitinjapi uloga. Pa omešiva ulo iz granica. Omešiva ulo ta nenormalno. A mare učenjake vačerena salađare pošmisalo oblu, to jest zina. Hari pari, ali ne sigurno. Sa pošmisalo je flauta, he muzika koja vičinja olen te mešinempe omušajmo džura. Ako kraj rezultat hine čeriba lošno kotor, čeriba greho, to je čeriba zina lopov. A kalater nema nuša, sar uživinje, hinene muzika, hinene romja, hinene žuka, uživinjetane. Pa onda sobe silipe kada kala muša, ešitostrom narodu, to jest kolako tarvešaj, kolako niste tere, a kana kedon, i ranena se napala, pa on tad mu tovena avere manušenže, kola i na ine oreca poma, tu men, kad bi džanem some ken, i on mu tovena, so čeđakari tere, soara keolem. Pa onda ili vater nema nuša, ili on onda nena, pođi nena, barabar, sare turen tere, barabar tečeren, od ova greho, sare. So načino doma kojekto, šate pravda dva hino ojekto greho, to jest i ne kolektivno greho, pazite na kvajtano kolektivno greho, kada buđeno učestvine sa sučestinja kala potari puti sare. A od to greho će do ko individualno nivo hine, sarodva. Sve po dva červa jek manuš greši. Dike su hod. Kada greho červape, čerđape ko kolektivno nivo, tada manuša pana na čerđe širk. A širkano, džana sare, te čeri badeti, te pere neka se kisežda, to boževire da ike mimo laha. Na lahe ne gavira, ovo je tam širk. Sar so, amare kom šijet. Boževire na Isali, gdje se vam jao, Isa pridruženje, čivenare, uzvalo grešane, igrače rada tano o dever. Odvajtano širk. Hari pari, znači šeitan liga džema šenko duto nivo tečeren širk. Pa liga džavali ko trito, štarto, hemađar, korako po korako, o šeitani sarsuđana, uspinđa, kosa somaga tečera ovo uspinja. Ko tarsa akava, o ala dželešane ko kerim, ko kurani kerim penela, mađan palo šeitanestre stope. Mađan palo šeitanestre stope, jer šeitani tano bud pametno. O šeitani tano bud pametno, o džanela sad funkcioniši, jemanu 6 godini. Šeitani džanela sad. Ovdžanja, jako početko. Znaš ti odmah i ne te činove oren te čerešik. Ovdžanja sada. Tanla but rano dva. Podrese ka džavo reče pomla. Kanalo ne popaše, haver način. Pa ko je to, anđa je muzika, apalo dva je zina. Pa hem, aver, sasuđe, nakraće, svašta. Ko sad ovakvi pranare, dok šeitani će džapi buti, dok anđa je manušenko dovanivo, ošit, ali kiseran, savjetinja, nadinja tečerope oko vaso, alak dželešanog nameka, džiđa čerđa panadajk decenija, palodova, di stave predaje, hem učenjake vačerena, sar ando olestro potomstvo, ale pobuter pengamerija, to je poslanikja, a di stave vačerena, sar sa o pengamerija, ale kotar olestri loza, a sar nijek pengameri nalo kotar loza ekabilestri. Ali tane, znači satane andi loza ešitestri, ali gi se vam očavo, ademestra, ali gi se vam očavo, havatro. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inna laksana